Saluti a tutti, signores e signoras, e bene accattados a sas previsioni de su tempus pro crasa, martesi su 30 de lampadas. Sas condizioni de su tempus a subra de sa Sardigna previden che lu serenu o pagunuilu. Sorventos nasolare debiles o atretor moderados occidentales in sa banda occidentale e de su Cavisusu che in fortios in sa Sucar de Bonifazio, a regime de Brezza in sa banda orientale. Sormares santa mostrare movidos in sa banda de su Cavisusu e occidentale e pago movidus in sa banda orientale. Sas temperaturas mínimas sunt previstas che nel muder de rilievo: Casteddu 23, Tattari 19, Nuggoro 20, Aristanis 21. Sas temperaturas massimas sunt previstas che nel muder de rilievo: Casteddu 37, Tattari e Nuggoro 31, Aristanis 32.